A lot of idol groups living in this area too. And then at the back of this area, you can find Itaewon District. Itaewon District, a very famous place. Now we are here, Gangbuk area. Gangbuk area. Gangnam means south of river. South of river. So Seoul can be divided into two parts. Gangnam area and then Gangbuk area. This one is Han River. A lot of apartments over there, right? We call it Pampo District. Most expensive residential area. 100 square meter, around 7 million USA dollars. Very expensive. There is a Han River. A lot of tourists visit there for eating Korean ramen. Very famous place. Guys, kita dekat hentian rehat and jadi banyak jual makanan, but I don't know kalau ada yang halal ataupun tidak. I still cannot find any. So kita just pusing-pusing untuk tengok apa yang ada dekat pasar Kitaran ini sahaja. Diorang pagi-pagi dah ada dah segala-gala makanan berat ni. Ni baru pagi tau sebenarnya. Okay guys, so ingat tak malam semalam kita makan kebab, shawarma. So kita bungkus, nasib baik kita bungkus. So kita ada bekalan sedikit untuk hari ini for the breakfast. Okay guys, garlic sausage. Oh, kita pilih roti yang tebal. Kita kan pilih lain. Ada yang rasa seperti kalau dia macam pakai wrap. Tebal. Dia punya jenis roti tak sama dengan yang jenis malam. Yang jenis malam tu lagi sedap. So kita orang habiskan breakfast ni, kita ada lagi 5 minit and then kita akan bergerak. When you feed them, they will give you some kind of feed for them. Just put a little on your palm. They are very greedy, so they will steal all your cups or all your things on your palm. Second one, don't touch his hand or hip. Sometimes they will spit you. Don't be scary because they don't have any kind of upper teeth. They couldn't bite you. Don't worry about it. Okay? One more thing. Don't stand behind of them. Sometimes they kick you. So 3 things you should remember. Okay? First one, we will go to here. My recommendation is go up to here, follow this way, and then come to here, goats, and they're ready, and then birds here, you can see the bottom here. There are a lot of vending machine, you can buy the feed there, okay? Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni adalah hari Ahad and this is basically our second last day in Korea. Besok kita akan bergerak ke next country and basically besok kita tak akan berjalan pun dekat Korea because besok kita punya flight pukul 12, so we have to go to the airport as early as 7 AM just to be careful and to be sure. So because hari ni adalah hari yang last basically for me and my mom, I decided to book a trip on Klook, and for today's trip we are going to 3 places, which is Apaka World, Nami Island and also Garden of Morning Calm, I guess. So if you guys tengok dekat Klook, there's sebenarnya banyak sangat option, more than 10 options, different options that you guys can choose from. Apa yang you guys nak
nak buat. Basically the base is Nami Island, tapi dia banyak benda to combine with. But I purposely choose alpaca because I suka tengok alpaca. It's so cute and I want my mom to see alpaca as well. And now dah pukul 9.58 macam tu, and we are waiting for the alpaca world to be open. Tadi I tak sempat buat proper introduction because I was rush. Okay, sebab kita punya call time tadi 7.40 pagi, so I was navigating. Menakutkan kalau kena tinggal. And sekarang ni kita dah dekat Alpaca World, and let's start the journey. And now the Alpaca World dah buka. Kejap lagi pukul 10.10 minit, sebab dia buka pukul 10 kan. So 10.10 minit akan ada show daripada alpaca tu. So jom kita tengok show tu sama-sama. Thank you. So this is the ticket and we are entering the Alpaca World. Okay guys, so kita dah ramai-ramai stay dekat this tempat perhimpunan alpaca, and actually alpaca tu ada dekat situ. Nampak tak? Somewhere there. Banyak weh. 10시 10분이 되었으니까 인사 먼저 드리고 바로 시작해 보도록 하겠습니다. Let's say hello first. 여러분 안녕하세요. hello everyone. hello. Nice to meet you. 만나서 반갑습니다. Get a position. Sit carefully. Okay, first, don't touch the alpaca head and hip. You can touch slowly. Leg it back. Don't touch the alpaca head and hip. You can touch slowly. Leg it back. Okay, second. Okay, second. Please put one or two of the feet on the thumb of your hands. Please put one or two of the feet on the thumb of your hands. Okay, three. After you bend, don't go outside and put the fence. If the alpaca says going on, please quickly carry the fence. Say, alpaca야 이리 와. Loudly. Okay. Okay, buddy. Are you ready? Yes. No, one more. Okay guys, alpaca nak turun. Yes. Okay, very good. Decision. Look at there. 빨리 Decision. Look at there. 저쪽에 바라보시면서 우리 알파카야 이리 와. 1, 2, 3. Alpaca uriwa. 알파카야 이리 와. Allah comel. Tu, Allah. Allah 여러분들의 comel. 목소리 듣고 남겨주시길 바라겠습니다. Now please take a picture and video. 알파카 running. Alpaca running. Comel. Dia masuk sini ke? Tak, dia pergi sekeliling eh. Atas lagi. Comel. Ini berat. Korang alpaca tu lari-lari. Mak datang sini lah. Mama dia datang sini. Weh, besarnya. Takut. Dia dekat sangat. Pick up another phone. Wah. Pick up another phone. Wah. Good. Keep it. Alah, comel. Guys, comel dengan alpaca. Wah. Oi, besar tu. Dia tengah nak cari makanan. Masa orang makanan mak tu datang. Wah. 자, 우리 이벤트 시간 동안에는 먹이 무료로 드리고 있습니다. 먹이 팬들에게 말씀해 주세요. 자, 우리 이벤트 시간 Digigit tak? 먹이를 필요하신 분들은 우리 사역사분들에게 Lidah dia tu. Lidah dia geli. Takutlah tak nak lele. Takut besar sangat. Yang kecil sikit ada tak? Yang kecil tak cukup zat. Alah, cari kat lantai je dia. Hello. Mak takut. Dia geli. Weh, takut tu. Takut tu guys. Sebab dia pakai lidah tau. So macam geli-geli. Nak ambil dah ni. Hello.
nak bagi makan kena jerit. Dia punya mulut tu geli. Takut. Sumpah guys, lidah dia. Habis. Tak ada. Hala. Cuba kau tengok mulut dia. Sumpah weh, aku tak isi jerit tau. Dia macam rasa something. Dia datang. Gigi jongan. Ma bagilah. Ma ni besar. Kau dah banyak makan ni. Zat kau dah lebih. Alah comelnya. Wow. Wah. Ma masuk sini Ma. Wah. Bye. So kenapa apa dengan makanan lebih ni? Aduh, ada lebih guys. Alah, naik slow mo je. Tadi turun laju. Comel lah. Enjoy lesson time. Tunggu guys. Dia orang naik slow motion. Aduh. Okay guys, so tadi kita dah settle tengok alpaka. Dia orang dekat situ tengah mandi. Nampak tak? Comel weh. Tadi siap dia yang bersin-bersin off camera tau. Bersin, nak muntah. Nampak sangat kenyang. Betul tak dia orang ni? And now kita nak ambil gambar dekat tempat ini. Okay guys, so now kita macam dekat atas bukit sikit. Tadi yang kita orang main dengan alpaka ramai-ramai tu kat bawah tu. And this is the view of the mountain. Wah, kat situ macam ada pokok-pokok besar. Is it pines? I'm not sure. And dekat situ ada yellow flowers. Cantik. I love it. Okay guys, so kat sini ada banyak lagi benda macam arnab, kambing. Tapi I memang datang sini specifically untuk tengok alpaka. So now kita dah tengok alpaka. Kita dah check our mission. Untuk kambing dengan rabbit tu nanti kita cari dekat Malaysia lah. Okay. Sebab alpaka ni first time saya dapat tengok alpaka yang banyak. Macam hari tu dekat Vietnam, I sempatlah tengok alpaka for the first time in my life. Tapi macam 3 ekor. And then dekat Indonesia pun ada juga dalam 2 ekor. Tapi kali ni dia macam garden of alpaka. So dia somehow a bit special lah. So I guess that's all for the alpacas. Mama, cakap bye-bye kat alpaka. Kita nak pergi dah. Ni, kau ni yang banyak makan tadi tau, coklat ni. Banyak makan makanan saya. Okay, bye-bye guys. Jumpa lagi nanti. Okay guys, so dekat alpaka ni, dia ada this one cafe. Dia cafe yang macam alpaka lah. So macam biasalah kita order ais americano. Sebab itu je yang diyakini boleh minum. Sebab dia tak ada foam, tak ada apa. So if you guys come to Korea, sama juga you guys boleh je order ais americano. Mana-mana lah. Asalkan tak payah tambah apa-apa yang extra. Ais americano pure. Okay? Yang pahit-pahit tak ada rasa tu. Korang ambil yang tu. Asalkan sejuk-sejuk tu boleh lah Interior cafe tadi pun cantik Mak So now kita nak ambil gambar dekat sini. Alpaka world. Comelnya. Tapi tadi tak ada pula alpaka warna pink. Warna putih pun tak ada. Dia warna coklat-coklat je. And now ikan biryani. Oh, okay. Oh, alright. It's a big portion. Aduh, you're going to sleep. Wow guys, so kita punya set lunch dah sampai. So all this, kita ada this set and also 3 udons and also 3 soft drink. Adalah 100,000 won. If you guys want to know, it's around 300 ringgit in Malaysia. It's so expensive, but it's fine. Ta-da! Hopefully dia taste better lah than Malaysia sebab ini adalah tempat asal dia. Wah. Ma? Dapat masak suka lah. Suka lah dapat masak. Okay guys, so tadi first step kita dah layu-layukan kobis tu and now kita dah masukkan udon. Jadi penuh. Rasanya kalau letak paste lagi ni lagi sedap ni. Dah harga pun RM300 Malaysia kan. Bagi lebih sikit. Wow. Okay, now they are putting in the cheese. Wow. Lapar weh.
Kedai ni halal guys, jangan risau. You guys can search it online and dia ada halal certificate. Nasib baik kalau tak pisang weh. So guys, we are done with the cooking and now let's the ASMR begin. Bismillahirrahmanirrahim. You know when they do like solo concert, I always got something like traveling at the same day. So I've never been to any of those. Have you been to every of it? Not all of them, but I've seen both of them. Like the J-Hope, you go? Sugar? That's a lot. Even if they do concert in the future, I don't know if I can get the ticket because everyone will like, you know, maybe I will hire someone to fight for it. Because I always, if I'm battling myself, I always don't get the ticket. But if my friend do it, she always get it. You always buy yourself? No. There's like 5 or 6 of us who don't understand. What? You Yeah. go there. I don't know how it's very expensive. But no. Okay. Specific. What? I small part. We actually when I was young, we have rabbit, but the dog ate the rabbit. Like I think my rabbit was eaten by unknown dog because like the rabbit is walking through our garden, right? And then an unknown dog suddenly appeared, and suddenly the rabbit is gone. Yeah, but during that time I was very young, so I don't have like great memory of that. Good. Yeah, so we stopped looking for rabbit. Like I don't want anymore. It's traumatizing. Ferry dia bentuk macam igloo tapi ada bendera dan ada tempat berjalan kiri kanan depan belakang. Comelnya. Okay guys, so ini dekat dalam ferry tu penuh dengan pelancong-pelancong. Ada seat, ada yang tak ada seat juga. Bukan semua orang dapat duduk. Wah. So kat luar tu laut. Guys, kita boleh berjalan keluar juga untuk tengok perairan dia. Wah. Wah, wah, wah. Tu mah duduk dekat dengan Malaysia punya bendera. Sekarang kita dah bergerak tau guys. Kita dah bergerak. Let's go. Wah. So guys, sebenarnya ada zip line juga tau kalau korang nak naik. But this one you have to pay extra lah. For this package, dia tak datang dengan zip line. So you guys can check through their website. Ini adalah ferry untuk patah balik. Dia punya shape ferry ni agak different lah dengan kita punya. Sebab kita punya macam igloo kan tadi. Cantik lah ferry ni. Ferry igloo. So that's me. Tada. Ui, dekat situ rumah orang ke? That is like hotel ataupun rumah orang. Banyak untuk main-main air lah guys kat situ. Yang tu best tu kalau budak-budak main. So dekat sini dia agak upwards. Kita kena naik, mendaki sikit.
And then kita akan sampai dekat dia punya puncak igloo. Wow. So bye bye. We are going to Nami Island. Is this Sun River? Wow, I suka betul tengok banyak-banyak bendera ni tau guys. Yang tu yang zip line tadi tu. Nampak tak kat atas tu? That one. Lagi-lagi lah sebenarnya. Okay guys, kita dah sampai dekat Nami Island. Ada 2 patung bulat tu. And then ni entrance dia. Ini pintu keluar. Kalau nak naik ferry, just pergi je situ balik. And we are gonna explore this place. Actually tempatnya besar tau. So kita kena ada strategi, kena ada peta, baru kita tahu nak pergi mana. Ini persekitaran dia once you guys masuk. So dekat belah sana ada banyak pokok, and then dia macam a bit traditional. Wow. Wah, bahasa-bahasa. Mesti ada bahasa Malaysia kan? Bahasa Melayu. Hola. Hola amigo. So let's explore this Nami Island together. Apa ni? Oh, child friendly park. Kenapa toilet dia nampak mistik? Toilet dia nampak menakutkan lah. Guys, look at all these flowers. Dia tengah bloom. Semua warna-warna yang I suka ada dekat sini guys. You can see the yellow, you can see the pink, you can see the white, the purple. Cantiknya. And then if you walk here, dia macam pathway garden macam tu. So if you guys jalan sini, you guys boleh feeling macam princess lah. Si ada air pancut lagi kat situ. Kita nak tengok dia punya taman ni. We are gonna explore. Udara dia fresh guys. Logik lah sebab kita menyedut banyak oksigen ya kat sini. So kat depan ni pun ada banyak bunga. Dan ada pondok juga. And then you guys can healing kat tepi air ni. Lepas tu there's a lot of flowers again. Okay, so dekat dalam ni kita ada ostrich punya tempat juga. And dekat situ ada baby ostrich. Dekat dalam sangkar tu. That one. And then mak-mak dia dekat situ. And here we have one huge ostrich. So sebenarnya dekat keliling Nami Island ni memang adalah river, sungai. And dia bukan Han River. Just now I know I got a little bit confused. And it is actually Bukhan River. Okay, Bukhan River. Super besar. And dekat sekeliling Nami Island ni memang Bukhan River lah. So kalau you guys tour the whole island, you guys akan nampak river tersebut. And this spot is just so pretty. Ya Allah, cantiknya. I believe that you guys can ride a bike here because kita ada satu contoh dekat tepi saya ni di mana mereka sedang berusaha menaiki basikal walaupun ada selut-selut dan susah. Comel betul. So you guys boleh berpiknik juga dekat sini. Ada banyak padang yang macam rumput-rumput, boleh lepak-lepak. Bawa je kapet, tikar, duduk situ. Okay guys, so mesti you guys macam nak tahu kan sejarah Nami Island ni kan. Sebab kalau you guys nak tahu, saya nak cerita. So first of all, macam you guys tahu, Nami Island ni dia betul-betul start famous kau-kau adalah disebabkan filem Winter Sonata. And I remember very well yang I pernah tengok cerita tu waktu kecil. Cuma macam sikit-sikit je lah ingat. I tak adalah ingat pun detail dia, but I remember Winter Sonata tu wujud. Actually, if you guys want to know, Nami ni adalah nama orang sebenarnya. Okay, mai I ceritakan dekat you guys siapakah si Nami ni. Adakah Nami pemilik island ni? I akan ceritakan. First of all, if you guys want to know, waktu dulu ada this one guy, nama dia Nami. Dia digelar sebagai military genius. Okay, sebab dia ni berjaya lepas exam military seawal 17 tahun, which is the youngest in Korea at that time. And orang memang acknowledge dia punya kebijaksanaan lah at that time. And raja pun selalu memuji Nami ni sebab Nami pernah lead something and menang, something like that. And after that, Nami ni dah terkenal tau dekat satu negara. Sebab Nami ni memang dianggap sebagai military genius at that time. Cantik kan kawasan ni? Tada!
Okey, jadi pada waktu tersebut beliau ni dah dikenali oleh King Sejong. Okey, King Sejong ni sangatlah suka Nami ni. Dan pada satu hari King Sejong mati. Dan apabila King Sejong mati, anak King Sejong take over dan somehow dia berasa threatened. Okey, dia rasa macam tercabar oleh Nami. So basically Nami ni macam dah diagung-agungkan pada ketika itu dan dia dah jadi king kan. So mesti dia tak nak ada pesaing. So apa yang dia buat adalah dia tuduh Nami sebagai pengkhianat negara. Dan disebabkan yang tuduh ni adalah orang yang besar, maka tiada siasatan adil yang dibuat kepada Nami. Dan Nami terus dihukum mati pada umur 27 tahun. Muda lagi guys. Sangat-sangat muda lagi. Waktu yang Nami berjaya menang lead something tu, umur dia baru 25. So after Nami dah mati, few years after that, barulah macam orang-orang sedar sebenarnya Nami ni setia je pada negara, bukannya pengkhianat negara. Pulau ni dinamakan sebagai Nami sebagai tribute lah orang kata. Sebab ada orang cakap sebenarnya Nami ditanam dekat somewhere here. Dan dulu tempat ni adalah sungai je, hill, dia adalah a hill. Tapi diorang buat empangan. Dan bila buat empangan dikelilingi air, ada hill yang tak dikelilingi air, itulah Nami Island. Faham tak? So you guys bayangkan bukit macam ni, ada air, kan kepala bukit tu kan ada lagi, betul tak? Itulah Nami Island. Macam tu. So itulah sedikit kisah tentang Nami. Tapi Nami bukan owner dia. Yang beli ni adalah seorang pemuzik, nama dia Min, right? So Min ni dia beli island ni dan dia buat pusat pelancongan lah. And nama pulau ni memang diberikan nama Nami Island, walaupun owner dia bukan nama Nami. Owner dia nama Min. And sekarang dikendalikan oleh Nami Republic Foundation. Itu sahaja berkaitan dengan Nami Island. Saiz pulau Nami ni dia sebenarnya sekitar 122 standard padang bola. Dan dia also famous sebab pokok-pokok dia ni yang tinggi dan besar dan membentuk jalan. Nampak tak dia punya pokok ni? Dia ada pokok pine dan macam-macam lagi. Wow, sini macam ada a bit of taman, watery. And ini yang pokok-pokok yang dikelilingi oleh lampu-lampu ni, macam bentuk balon. I believe at night it will look so magical. I believe it so much. Cuma lambat lagi nak malam, so I tak boleh nampak lah lampu-lampu ni. Okay guys, so betul you guys boleh sewa basikal seorang ataupun dua orang. And dekat sini dia macam ada a bit of traditional houses. You guys boleh lepak-lepak kat sini. And then I think this is the prettiest part. Cantiknya kawasan ni. I don't think many people explore sampai ke belakang ni actually. But I'm just exploring because we still have time. Wah, Masya Allah, cantiknya. So I kesini sebab I boleh tunjuk dekat you guys. Okay, so you guys kalau nak datang sini tapi tak sempat, inilah tempatnya. Guys, ada kereta api. So kalau you guys bawa kids kan, I think they will be sangat happy kalau dapat naik this train keliling Nami Island. I thought rail tadi tu, kereta api tu tak function. Rupanya memang ada kereta api. So cute. Dalam warna biru. So guys, dekat sini banyak cafes. Bukanlah banyak, adalah cafe you guys boleh minum-minum if you guys want. But I tak pergi tadi sebab I tak ada rasa nak minum air pun. So now we are heading back to the ferry untuk balik. We are heading back to our van. And Nami was so fun. We spent like 2 hours here. And right now we are heading off to our final destination. Sekarang dekat pukul 4 petang dah. Time goes by so fast. And I cannot wait to finish the trip today because I want to rest. This is my friend from Mexico City. And then this is my mom. Now guys, so now we are at the last destination of this trip.
Diorang goyang-goyangkan jabatan ni. Mak aku sebenarnya dah lah gayat tau. I tak apa, okay je. Okay, so now we are at our last destination. This is called Garden of a Morning Calm. Initially, I thought that we can only come here in the morning sebab nama dia Garden in the Morning Calm. But actually sekarang ni dah pukul 5 petang dah and still boleh je datang. So I think no problem you guys nak datang pukul berapa pun. And now, dia punya starting dia dah ada jambatan gantung ni dah. And then, tengok ni. Wah, surrounding dia pun dah menakjubkan ya guys. Sangatlah nature. Wow, ini memang tempat seronok tempat favourite my mum. So kalau you guys jalan dekat atas tu ada church, orang panggil tempat tu macam road to heaven. And then penuh dengan flowers, dengan plants, and I couldn't believe my eyes. Cuba you guys tengok ni. Cantik sangat-sangat. I think honestly this is my favourite place for today. This is honestly breathtaking. I sebenarnya hesitate coming here bukan sebab apa. Sebab dia tak ada package tu waktu hari Jumaat hari tu. But then I decided untuk datang juga and datang hari Ahad instead. And I couldn't imagine if I actually tak datang sini. Oh my god. I sangat-sangat rugi kalau tak datang. This is the view from atas ni. There are just so many flowers. I don't even remember myself knowing nama-nama bunga sebanyak ni. I don't even know nama-nama bunga ni. Honestly. Kejap lagi I akan ceritakan dekat you guys, if sempat, macam mana sejarah tempat ni terwujud, okay? Because I dah buat research dah. And I think it's quite interesting to tell you guys about it. But let's see if my storage camera is still here. Dekat sini dia ada rumah style-style macam cottage macam tu. Wow, imagine you living in this house and you keluar rumah, boom, bunga macam ni, bunyi pula air sungai. Bukankah itu vibe ke tu? Look at all these flowers, sangatlah well maintained ya. All colours ada tu yang I macam terpesona tau. You know how much I love yellow, and seeing yellow like this much makes my heart flutter tau. I macam, oh my god, is this heaven? So maybe I akan cerita sedikit je lah dekat you guys. Basically garden ni dibangunkan oleh seorang profesor yang mengajar subjek yang berkaitan dengan gardening dekat US, Amerika. And then dia macam sangatlah suka dengan gardening. So he decided to build a garden yang bertemakan Korean culture macam tu, yang ada Korean culture. And professor ni build this garden with his wife. At that time only 2 person tau yang build this whole garden. So memang dia orang take time untuk, you know, brainstorm nak letak pokok apa. You can see this area, it is very well planned. Dia orang tahu nak tanam kat mana pokok bunga kat mana. And then dekat air sungai tu ada pondok, you know. And then dia orang also build macam culture house untuk orang visit. Ada Korean culture house. So it's so pretty. Dekat sini ada air terjun and it's super sejuk kat sini. Nampak tak? Cantik kan? Ya, ni betul-betul bau sungai dia sangatlah sedap, sangat tenang. The breeze, you know the breeze. And dekat sini dia somehow a bit sejuk as compared to yang I jalan tadi. Sebab maybe because of the water lah, sebab sungai dia punya effect. And dekat sungai dia banyak yang ada batu bertingkat-tingkat ni orang buat. Macam mana boleh sampai tinggi macam tu kan? And actually, if you guys rajin, you guys boleh naik this trail sebab dia ada dia punya observatory, but it close at 5:30 PM. So you guys have to be hurry lah kalau you guys nak pergi sini. And actually dia sangat tinggi tau. And you guys can see all the pine trees. Yang ni pun ditanam oleh profesor itu juga dengan wife dia. So, or maybe not, but it's here. So dia punya pathway tu, you guys naik atas,
Lepas tu you guys pusing. Lepas tu ada lagi tinggi-tinggi tu semua ada lagi pathway. You guys boleh lepak-lepak kat situ. But right now, let me enjoy this nature. I sangat suka nature. I sangat suka sungai, laut, hutan. I love camping, but I rarely go on one because I'm so busy. But this thing makes my heart flutter so much. I don't know about you guys. If you guys also like the same thing, then maybe we can vibe. My mum wanna touch air sungai. Lama dah ni tak pergi sungai ni. Dulu dia memang mandi sungai setiap hari sebab duduk kat area-area kampung memang dulu mandi sungai. Sejuk tak Ma? So actually dekat sini dia ada few more things that you guys can explore. Dia ada macam gardening class, gardening shop macam tu. I can see that dekat sana dia kurang sikit flowers yang bloom. I nak explore yang belah-belah sana which the flower is blooming. And yep, I think that's all for tour untuk Garden of the Morning Calm. Dekat sini dia ada banyak kedai juga. If you guys are non-Muslim, then I think you guys akan happy sangat-sangat sebab banyak ice cream yang dijual. But for me, I tak pasti ice cream tu halal ke tak, so I'm just gonna skip it. And dekat sini, I think sebenarnya kadang-kadang dia akan ada show tau. Nampak tak dia ada pentas kat situ? Wih, sedap ni. And then dekat situ pun ada macam tempat jual makanan. Toilet pun ada juga, don't worry. Waktu yang diberikan kat kita kat sini adalah sangat limited. We just got less than 1 hour sebenarnya untuk explore the whole thing. And if you guys realise, sebenarnya tempat ni besar yang amat. It's not just one place. Dia ada banyak spot. So sebenarnya honestly I think 1.5 jam cukup untuk cover yang tenang tanpa berlari. So I think that's it. And we are heading to Seoul after this. Right now dah dalam 5.40 macam tu. And probably kita sampai dekat Seoul pukul 7 lebih sebelum pukul 8. I hope so. These are the things yang ada dekat sini. And ada banyak pokok bonsai mahal-mahal. I hope you guys enjoy watching my trip for today. Okay guys, so for dinner kita makan dekat Marimocha. Kita order this ramen seafood, and then ada ayam goreng sweet and spicy, and also nasi putih. Itu sahaja, dah cukup. So itu je. Ini dia punya persekitaran, boleh solat dekat situ. Dekat aras atas itu dapur dia. Tapi somehow food dia ni memang rasa sedap lah. So kita akan makan sekarang. So kita try ayam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ayam dia sedap. Dia punya rasa betul sweet and spicy. I think ayam ni dah jauh lagi sedap daripada yang yellow chicken, honestly ya. But you guys can try both. But ayam ni jauh lagi sedap. Dia level lain. Dia crispy dekat luar, rasa cukup, juicy dekat dalam. Wah, ni sedap. Kita try dia punya ramen. Tapi betul lah, dia punya mie ni macam takkan mentari kot, tapi kuah dia rasa sedap ni. Cuma mie dia ni macam bukan ramen. Tapi sebab Maggi kat Korea, kita tak tahu macam mana jenis dia. Sedap sebenarnya. Sedap juga dapat makan kuah-kuah kan. Memang sedap. Mak telur kuning nak pecahkan boleh? Yeah. Pecahkan telur kuning. Makan kuah.
Ramen dia ni memang cukup rasa lah. Kuah dia, lauk pun ada seafood, telur pun ada. Yang ni memang sedap. Yang tadi pun memang sedap. So I think sebenarnya kedai ni dia jauh lebih sedap daripada kedai-kedai yang kita makan sebelum ni. Kita orang dah makan almost every day dekat kedai beza-beza, but I think I prefer this one the most lah. Yang ni makanan ni paling sedap. Ni sedap. You guys should come here dekat Myeongdong. Okay, mari Mokja. Hi guys, just an update. So after makan tadi, we spend around 40 minutes untuk berjalan dekat dalam Daiso 12 tingkat ni. And we catch few items dekat dalam bag, but we cannot go all in because luggage limited kan. So we just bought apa benda yang ringan-ringan and boleh bagi ke orang or whatever. And right now I think I'm gonna end the vlog today here. Sebelum tu I can show you guys the building. This is the building here. Sangatlah tinggi. Ada lift, jangan risau. And I think for today I'm done vlogging. Right now actually kita bukannya nak balik hotel pun. We are going to go to Siu Mat untuk top up our tea money. And then pergi ke Myeongdong Street I guess untuk cari fish magnet. And then we are going to go back to the hotel. But anyways, I'm not gonna vlog all that because I'm so tired today. I think I'm done vlogging for today. And if you guys are watching up until now, thank you so much. And don't worry, sebab I akan buat haul untuk all the items yang I beli later for you guys. Okay guys, tadi I ingat macam nak end vlog kan, tapi waktu yang melintas jalan tadi tiba-tiba dah termasuk pula Myeongdong Street. So I akan bagi you guys sneak peek je lah Myeongdong Street malam-malam And then ada banyak store, ada banyak makanan halal pun ada tadi, kebab kat belah sana. And then all the way there pun ada kedai-kedai tepi jalan and makanan juga. Honestly, I think kalau you guys adalah non-Muslim, this will be heaven for you guys sebab you guys tak payah fikir apa-apa, just makan. And I would be a little bit jealous dekat you guys, but it's fine. And I think that's all for today. And kita nak tengok kita punya fish magnet. Okay lah, 10,000 kan, sama. Okay guys, muka I pun dah nampak tak siap, but I think I'm gonna end the vlog now because storage pun dah nak full dekat kamera ni. And thank you so much guys for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Jumpa besok. Mak cakap jumpa besok. Jumpa besok. Hai, bye lah. Bye. Bye, jumpa besok. Bye.